tuvaletimi, kendi tuvaletimi yaptım, tuvaletimi içtim hayatta kalmak için. Şöyle bir şey yapalım. Böyle hayatta durabildim yani Rabbimin sayesinde. Ne hissettin aşağıda? Abi yalnız ya sizin gelmenizi bekledim aslında sadece tek başıma. Siz de geldiniz Allah'a şükür, teşekkür ediyorum hepinize. İyisin, çok iyi gördüm seni. Aşağıda başka ses geliyor muydu? Köpeğim vardı abi, onun sesi geliyor sadece. Anne köpeği Geçmiş olsun. geliyormuş aşağıdan. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. Allah Teala'ga maqtovlar aytib, Peygamberimizga salam salavatlar aytib sözümüzni başlayman. Hurmatlı Müslüman tuğanlar, Müslümanlığın başına kaçan musibet kelgende Kur'an'da aytılganday inna lillahi ve inna ileyhi raciun degen duanı ayakta aytabız. Biz elbette Allah'ın bendesimiz, Allah'ın mahluğuz, Allah üçün biz, Allah üçün jaralganbız. Ve inna ileyhi raciun, jana Allah Taala tarapka kaytuvchubuz. Aytayın degenim, her bir mınday çoğun okuyalardan, kırsıklardan, sınavlardan adamlar kandaydır bir sabah alış gerek, ölüg alış gerek, primer alış gerek. Buna Türkiye'de bulgan okuya, zilzila, jer titrөө bul alamdın barın müşün alıp barımızga çoğun sınov, kaygı, kapalıp geldi. Allah Taala Türk bordoşlarımızın dirüylerini densoluk versin. Haza olup ketkenlerdi Allah Taala özü geçirip Peygamberimizin şefaati menen kıyamet günü beşinden nasip etsin. Mına görüp atasızlar, oşol kutkaruğa bargan adamlardın bari, ölgenlerдің жақындары, oşol jerde kıvrap basıp жүрgöndүн bari bir gana nerseni tilep atat. Oşol adamlar, oşol kıyroğu uçuragan adamlar tilep kalsa eken, ölügü bolsa da tabılsa eken, akırkı demide bolsa da oşol tabıp kalsa eken dep hareket bolup atat. Dünya yüzünden Müslüman dağın, Müslüman emesi dağın bari jardamga adam jiberip, oşol jerde kança adam işlese barının bir maksadı oşol jerden adamlardı alıp çıkуу. Buna üçünden biz çoğun sabak alışımız gerek. Demek adamga adam gerek. Dünyada en manilүү adam. Oşol jerde жүрgön Türkiýanyň özüň jarandары, oşol jakynyn jogotkon adamlar, üýü kıyragan adamlar, birөөsü dagı menin 100 kvadrat metr üýüm kulap kaldı, men maşinamdy garaj basıp kaldı, menin altınım kalıp ketdi, telefonum kalıp ketdi, menin kreslom jok bolup ketdi dep hiç kim hareket kılgandy körбөй жатабыз. Hiç kim uşul kandayda bir mal mülk dünyönü uşul jerde kıyraganına, jok bolup ketkenine öküngön jan jok. Kala berse mışıktardı, totuştardı tap alganına, kala berse bir adamdın ölügü tabılganına, dirүү tabılganına kançalık süýdüşüp atat, kançalık oşoga şugullarını keltirip atat. Demek bizdin üýler, zaňyrgan üýler, kokuz bir alzak tuğanımız butu mene kirip kese jaman közümüz menen karagan üýler, maşinabız kokuz birөө eşigin katırak jabıp koysa je bir ırgıtkan taşı tiyip ketse jaman körüp uşunday akarat kılgan maşinabız, oşonday ele baylygybız, beýligimiz, çaltırap boğuz nerselerimiz hiç nerse bolbay kalat. Kaçan oşonday sınov kelse. Alar maksat emes, alar bizge payda bermeydi, alar bizdin kolumuzdagi bir koldun kiri. Aytayın degenim,
Тирүү кезимизде, мына сиз мени угатасыз, демек тирүүсүз, мен сүйлөп атам, демек мен тирүүмүн. Көзүбүз жылтырап ушундай дем алып аткан учурубузда бүгүн мына азыр бири-бирибизди кадырлап калалы. Адамдын баркына жетели, сыйлашып калалы, жакшы күмөндө бололу. Алымдарыбыз, илимдүүлөрүбүз, устаздарыбыз, ата-энелерибиз, аксакалдарыбыз, улууларыбыз, байкелерибиз, эжелерибиз баары менен жакшы мамиледе бололу. Эртең кокус эмес, ажал качан болсо да келет. Ушул ажал баягы мезгилсиз алып кетти деген сөз жок. Ким кандай өлөт, ал ажал менен өлөт. Аллах Таала ошондой ажалды жазган ага. Ошондуктан өлүмдөн коркпоо керек. Өлүмгө карай, баягы Курбанжандарды айткандай тик караш керек. Кандай өлүм келбесин. Өлүмдөн коркпоо, кантип өлүп калам ошондон коркуш керек. Кандай абалда өлөм ошондон коркуш керек. Сеждеде өлөмбү, зикир тартып өлөмбү, Аллахтын жолунда даватта жүрүп өлөмбү, илим жолунда жүрүп өлөмбү, дарат менен мешитке баратып каза боломбу, бала чакамды чекетери менен адал эмгек менен багам деп жүрүп каза боломбу. Же күнөөнүн үстүндө, зынанын үстүндө, мас абалда, каракчылыкта, же бир болор болбос туура эмес согушта каза боломбу, ошондон коркуш керек. Кандай абалда? Ошон үчүн иман 24 саат фарз. Ар дайым иман менен жүр. Ар дайым иманыңар жамбылап тургула, ар дайым кандайдыр бир Аллахтын өкүмүн аткаруу сүннөт менен алек болгула деген максаты. Кокус өлүм келсе кайсыдыр учурда. Ошол дарат менен Кудайдын ыраазычылыгы үчүн сүннөт жол менен каза болуп кет. Эртең башыбыз кыяматта кабырдан көтөрүлгөндө, ошол турпатыбыз, кантип өлгөнүбүз ошол жерде далалат кылыш керек. Мен мындай жолдо, алдагы жолдо өлдүм эле деп. Ошон үчүн урматтуу туугандар, баарыбыз Аллахтын бендесибиз, Аллах тарапка кайтуучубуз. Бүгүн болбосо эртең баарыбыз ал дүйнөгө барабыз. Мына пандемия келип, чоң сыноо болду дүйнө жүзүнө. Ошондон биз көп сабак алышыбыз керек эле, албадык. Мугалимдердин кадырын билдик, докторлордун кадырын билдик, милициялардын кадырын билдик, кала берсе маршрут айдаган байкелердин кадырын билдик. Ар бир адамдын кадырын билдик. Көчөдө боз чаңытып чуркаган балдардын кадырын билдик. Ошолор дагы жок, тып-тынч. Көчөгө чыксаң, ээн тарададай болуп калат экенсиң шаардын ичинде. Адамдардын кадырын билдик. Бирок азыр унутуп баратабыз. Бул организацияда иштеген кара кийимчен, ошол болор болбос деген алып иштеген балдардын кадырын билдик. Машинабыз 2 ай дөңгөлөгү тешилип жатып калды. Чачтарыбыз сапсайып, ошол чач алгыч байке эжелердин кадырын билдик. Ошондой эле ушул зылзаладан дагы чоң ала турган сабак, демек адамга эң керек адам экен. Ошол эле биз каза болсок, ошол эле биз жаман көрүп жүргөн алыс жакын туугандар, кошуналар келип бизди жаман көрсө дагы уят деп келип көмөт. Эч ким менен мамиле кылбай койсоң, текебир болуп кетсең, бай болуп кетсең, илимдүү таква менен периште боласың алчу адамдар теңебей койсоң, анда ким сага эртең мамиле кылат өлгөндөн кийин? Ким артынан дуа кылып эскерет? Ошон үчүн урматтуу туугандар, баарыңыздарга сабыр канаат тилейм. Берип жаткан жакшылык ихсандарыңыздан Алла разы болсун. Кыргыз мамлекети, мусулмандардын баары тынч болсун. Мамлекетибизге дагы ыраазычылык, ошентип куткаруучуларды, боз үйлөрдү жана башка жардамдарды жиберип атабыз. Ошонун катарында сиздердин дагы берген жардамыңыздарды Алла Таала кабыл кылсын. Бир сөз менен, бир дуа менен, бир жакшы ниет менен, жакшы күмөн менен болсо дагы жардамыңызды аябайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.